Ljudi, pozdrav svima, dobro večer, kako te? Jeste dobro? Nije me eto dugo bilo, ljudi, 2 mjeseca se nisam palio, nisam nešto bio ni aktivan previše ovako, ni na drugim društvenim mrežama, ni u medijima, ni nigdje. I prije toga sam malo onako kasko, nisam bio toliko redovan, ali eto, sad me baš nije bilo jedan dug period. Sad na nečiju sreću, na nečiju žalost, kako ko uzme u koju ruku, jebi ga. Ali znam vjerojatno da sam negdje mojoj ekipi, mojim ljudima i ljudima koji su uvijek uz mene, da sam im falio, evo kaže Nataša, na sreću, da sam im falio, negdje sam se dosta i upalio radi mojih ljudi, jer sad ljudi dosta dugo me nema i onda pojedinačno svakom odgovoriti na poruku, kako si, jesi dobro, šta se radi, je li ovo istina, je li ono istina, naš. Ljudi, svašta sam nešto i pričalo tokom ovih 2 mjeseca, eto pričat ćemo i o tome. Neki razlozi su se navodili i točni i netočni zašto mene nema, pa onda ljudi mi se jave i tako, i sad nezgodno je baš svakome odgovoriti, sa svakim pričati to, po cijeli dan i noć bi bio na telefonu. Pa negdje mislim da su i moji ljudi zaslužili onako da im se obratim, da se jave malo, da se podružim sa vama. Napisao sam na Instagram da mi onako pozdrav svima, poštovanje ljudi veliko za svih. Ja sam napisao negdje na Instagram, na story, da me pitate pitanja ukoliko vas nešto zanima, ako imate neko pitanje, neku konstataciju ili možda neku temu o kojoj hoćete da pričamo nakon eto dugo vremena što se nismo družili. Gdje si, Jenko? I baš sam dosta poruka dobio. Eto, i jedna drugarica mi je napisala tamo par minuta prije nego što sam se palio, ma kaj ne treba tebi pitanja i to, imaš ti uvijek teme. A i nekako znate da kad sam ja u pitanju da je nepresušan izvor za dogodovštine i za priču. Ali, eto, iskreno da vam kažem, koliko god mi je i falilo, stvarno jako često bi pomislio da se upalim, da igram malo mečeve. Falilo mi je i druženje sa vama i ne samo tu ni na TikToku, nego onako i mislim da uopće se nisam ni negdje, oglušio sam se na bilo koji poziv i zahvaljujem se ovim putem i izvinjavam se što kako mnogim mojim ljudima, tako i mnogim ljudima koji su me nekim ljudima koji su mi i dragi, koji vode neke emisije, rade neke emisije i tako, kad su me pitali za neke izjave po pitanju bilo čega mog života, realitija ili da medijski istupim, da budem gost u nekoj emisiji, stvarno sam se oglušio manje više na sve, odnosno ne manje više nego zaista na sve, jer mi je trebalo stvarno da napunim negdje baterije. I koliko mi je god falilo, onako i da poigram koji meč i da se družim s vama, da se zezam, da sve, opet mi je negdje trebao odmor od svega, zajeban je TikTok, pričali smo već o tome, malo se taj TikTok promijenio od onda, od kako sam ja prvi put došao ovdje na ovu scenu, na ovu platformu do dana današnjeg, dosta se to izmijenilo. Dosta se to promijenilo, dosta se to nekako pokvarilo po mom mišljenju. I onda sjebam materno, dođem dobre volje na TikTok, upalim TikTok u 8:20 padnem u tešku depru, baš se sjebem. Jer ljudi, moji kolege, mislim drugovi, šta mi dođu, nemam pojma, tu na TikToku koji se pale, dosta njih samo leti za tim giftom, za tim parama i to ne prežu. I onda se TikTok pretvorio u to da doslovno upalim, dođem, scrollam zid i svako ko je bio u realitiju masti i priča samo o realitiju i samo se o tim nekim temama razglaba,
Ovi drugi pak content kreatori, drugi igrači, igraju neke izazove, ja se ne vidim ljudi u tome, u tim izazovima degutantnim, nekako mi to, nemam pojma i stvarno mi se to nekako sve, taj TikTok mi se dosta izmijenio i mater, scrollam malo, gledam, jebote, ne može mi niko držati pažnju 10 minuta, sve mi nešto, bez veze. I onda nije mi više bilo inspirativno, nije mi bilo zanimljivo, nije mi bilo zabavno, koliko god da se ne lažemo, svako ko je ovdje, ko je kreator i svako ko je liver i ko se pali se radi otišlo sve velja u pizdu materinu. Svi se pale negdje radi gifta, radi novca i radi zarade, ali nekad u životu malo to staviš sa strane i negdje vidiš da ne pronalaziš sebe u tome. I jebi ga, onda ako radiš nešto što ti nije, kako bi ti rekao, nije ti po volji, nije ti više gušt, onda to zaista nema smisla. Ja nisam taj tip da radim nešto što zaista mi ne godi, ne prija. A prije smo se palili svi sa osmijehom na lice, jedva se čekalo da se igra, da se priča, da se zeza, totalno je negdje, gdje si Barbie, totalno je negdje imalo neku drugu sve konotaciju, ali jebe umate, šta je to? Pored toga što sam se ja ljudi malo toga zasitio, negdje bio sam onako dosta potreban sam sebi. Sad mnogi ljudi su me pitali, negdje su izašle neke informacije, pričalo se svašta, da sam bio u zatvoru, da sam bio pritvoren, zatvoren, da sam ovo, da sam da sam ne znam šta, da sam u nekoj vezi, pa da nisam u javnosti radi tog odnosa. Nema baš tu u tim stvarima mnogo istine. Negdje upoznati ste s dosta stvari tu u live-u, šta mi se sve izdešavalo i u tim ljubavnim odnosima i u svemu, i koliko je negdje i situacija mi je bila porodična, kad mi je kćerka u pitanju i to, da su neke stvari bile onako dosta nezahvalne i onda vidjeli ste da sam negdje amplituda je otišla, lupila je u plafon u jednom momentu kad je sve bilo onako potaman, kad mi se malo život stabilizirao, smirio i kad sam bio i sa čerkom i sve, i onda kad je to malo onako opet se vratilo u neku realnost, jebi ga, padne čovjek malo u neke bedove, a vi znate, to nije tajna da sam ja imao te neke svoje, ta neka svoja depresivna stanja i malo bijeg ka alkoholizmu, ka čaši, jel, i tim nekim stvarima, tako da trebalo je negdje provesti dosta vremena sam sa sobom i neke stvari posložiti u svojoj glavi, pospremiti glavu ko ladicu, da to malo sve dođe na svoje. Tako da to je najveći razlog što me, eto, ovaj period nije bilo, malo duži, Kika, pozdrav legendo, što me nije bilo i poslalo mi, da vam kažem iskreno, odgovaralo mi je jebi ga da malo da živim tim nekim anonimnim životom, koliko se to može reći, da nisam toliko istaknut, ne znam, po medijima, po TikToku, ovdje, ondje, da nisam u nekom centru pažnje, godilo mi je zaista. Sada, to je negdje otprilike što vam mogu reći što se tiče negdje moje privatnosti i stvari zašto me nije bilo. Sad, dosta mi je pitanja došlo i dosta se je diskutiralo o mnogim stvarima i zadnjih par dana, i kad je reality u pitanju, kažem vam, i kad je moj privatni život i kad su mnoge stvari, i onda ljudi su mi postavljali baš dosta pitanja. Ja sam neka od tih pitanja izdvojio, a i onako bi negdje prokomentirao ta neka dešavanja i ta neka pitanja koja ste mi vi postavili. Tako da
nije mi, evo i Suki kaže da se vraća, treba se vratiti malo stare ekipe, tako da probamo ono malo napraviti neku malo drugačiju priču, jer ovi izazovi, ove melodrame i ove neke stvari koje sam ja do sad vidio, ne znam kako vama, meni nisu nešto naročito zanimljive. A kako vidim, kako mi ostavljate poruke i kako mi pišete i kako me označujete u nekim komentarima, vidim da vam ni reality nije nešto naročito posebno zanimljiv, ko što nije ni meni jebeo mater ono što ispratim i ono što vidim kroz te klipovi, kroz neke stvari, mada sad zadnjih dana, kako se nešto opet pričalo vezano za mene, vi meni ljudi pošaljete u inbox klipove koji se nigdje ne mogu naći, ja ne znam di vi to iskopate, da li ljudi koji prate valjda streamove po YouTube-u i to snime pa okače na stranice pa se to dijeli ili kako, ali jednostavno toliko zanimljivih stvari posjeduju ljudi koji su neki admini nekih stranica ili podrške nekih ljudi, što uopće ne možeš negdje, ti kao neki običan gledalac, ne možeš naći na YouTube-u ili negdje. Tako da neobično. Jedno od pitanja, još jedan put da vas svih pozdravim, da vam poželim dobro večer i da vam se zahvalim što ste ovako u velikom broju ovdje i što ste me prihvatili i poželili mi dobro večer i što vjerujem da vam je drago da sam opet sa vama, nekima vjerojatno i nije, imam ja puno hejtera, tako da vjerujem da mnogima i nije drago što me ponovo vide, ali znam da ima mnogo ljudi koji su istomišljenici sa mnom i koji vole ne samo moju priču, nego i moju iskrenost i neke stvari koje ja podijelim sa vama onako realno, iskreno, kako o sebi, tako i o drugima. Sada. Pitao me neko, a što ćeš opet na TikToku, neko me napisao kad nemaš s kim igrat. Sad ne znam kako se to pitanje može biti dvosmisleno sad. Kao ja ne želim igrati s drugima, drugi samo, ali kako je taj neko postavio to pitanje, nisam baš dobro skonto, ali jako malo u principu imam igrača s kojima bi ja ovdje na TikToku mogao da igram na neki sebi svojstven način, da pričam, da razgovaram, da vodim neku konverzaciju i da nešto, ali ajde, naćemo mi negdje neku ekipu. Imao sam ja prije ljudi s kojima sam stvarno igrao onako i zanimljive mečeve i to. Neko me pitao za Tomovića i za onu situaciju, zašto nisam se u biti ja ni svađao sa njim. Zašto nisam više dobar sa Vladimirom. Ja se nisam svađao sa Vladimirom. Ja se nisam ni raspravljao sa njim, niti ništa, nego je meni zasmetalo prvo, ja i Vladimir smo stvarno onako, započeli smo taj odnos u realitiju, prvi put kad sam ja stupio u reality, započeli smo na nekim krivim temeljima, ja sam i došao tamo dosta mlad, imao sam 27 godina, kad sam prvi put došao u reality, isto bio sam nadobudan, iskompleksiran, kojiš, dva muškarca se nađu kao tu nešto autoriteti, neki glupa neka priča, retardirana klinačka i tako smo se počeli svađati, raspravljati vamo tamo. I započeli smo to negdje na loše, na nož, svađe, rasprave i tako to. Mada je Vladimir 10 godina stariji momak od mene i okej, svađali smo se, raspravljali smo se, nismo bili dobri, ali poslije toga smo stvarno spustili loptu i stvarno smo postali okej, stvarno smo bili dobri. I negdje i u realitiju i stvarno je on bio negdje uz mene, ja sam bio uz njega, teško mi je palo što je on bio diskvalificiran, na polju smo se čuli, bili smo u okej, u korektnom odnosu, zaista neki mogu reći za kad su reality igrači u pitanju, dosta dobar drugarski odnos. Negdje u nekim mojim teškim trenucima,
kako on uz mene, tako sam ja bio uz njega. Kad je njemu bilo nekih trenutaka gdje mu nije možda bilo lako i momenata, našao sam mu se ja, da mu se javim, da ga pozdravim, da mu dam podršku, da ga pitam kako je, što je, da popričam s njim, isto tako i on meni, ne mogu greći dušu. Ali njegova konstantna potreba da kada sam ja u pitanju i kad se priča o meni negdje da sebe uzdigne, a mene ni podaštava i mene spusti, a mene već počelo lagano ići na živce. A da se ja ne bi doveo u situaciju neko da se svađam i raspravljam, bolje mi se sklonit, zahvalit na drugarstvu i maknut se. Hvala mu, on je poslije toga postavio jedan ili dva storija na Instagram, napisao je, izvinuo mi se javno, tu je pokazao onako stvarno poštovanje i neke stvari, ali znaš kako, taj story prođe za 24 sata, ono što je rekao u emisiji kod one djevojke Lune, to ostaje na YouTube, ostaje zauvijek. I nepotrebno, mene nešto ocjenjivati na konto fizičkog izgleda, pa jesi ti žena ili muškarac? Znaš, šta ćemo mi muškarca, glupo. Znaš, to rade klinci i to rade neki muškarci koji su iskompleksirani. Njega ne smatram time. Sad zamisli, ja kažem sad, imaš velik nos, ili ne znam, pa nek žene odlučuju da li smo mi privlačni, poželjni, markantni, zgodni, lijepi, slatki, ne znam kakvi. Žene su tu da odluče i da donesu sud o nama muškarcima kakvi smo, a mi smo tu muškarci da donesemo o ženama negdje. Tako da, tu mi je zasmetalo, prva stvar, druga stvar, ja da sam tio ne bi nikad postojao u realitiju, ja bi ga diskvalificirao. Ok, mogo si me diskvalificirati tada u toj svađi, da si mi nešto rekao, u tom momentu možda da sam ja nasrnuo ili udario ga, da me diskvalifikao, možda se ja više nikad ne bi pojavio u realitiju. Ali šta bi bilo kad bi bilo? Da je baba muško, možda bi bila duško i nosila poštu, nemam pojma i kujiš. Pričati o tome je jako nezahvalno. Tako da to su neke stvari koje su mi zasmetale i negdje. Vladimir je u Zadruzi 4 bio diskvalificiran. Od Zadruge 4 do danas je prošlo, ja mislim, punih 5 godina, ako ne i 6. Ako se ne varam. 5-6 godina je prošlo, jel? Mislim da 5. Punih 5 sigurno. I dalje konstantno priča o realitiju. Konstantno glavna tema reality. Ja mislim da je taj dečko intelektualno puno iznad toga da bi konstantno pričao samo o tome. Vraćao se samo na tu temu. On kao da pati što nije u realitiju. On kao da pati o tome što nije dobar sa Pinkom. O tome što... Imam osjećaj da Pink sad kad bi ga pozvao i ponudio bi ugovor da bi on ušao unutra. Da bi on zaboravio sve to što se izdešavalo između njih i da bi on unutra bio kao regularni učesnik i da bi se onda sve one priče koje on priča nama javno i meni i nameće ih onako u razgovoru sa ljudima u live-u, da bi onako bile pojeo vuk magare. Pa kad kažeš za ozbiljnu lovu, pa ne bi ušao sigurno za džabe da on njima plati, ali znači da bi ušao, znači da bi opet pogazio sve ono o čemu je pričao, ono o čemu priča konstantno. I meni je to počelo smetat. Ja Vladimira volim i mislim kad volim, to je teška riječ reći volim, ali drag mi je. I on je jedan od rijetkih ljudi iz realitija koje, vidi, ja da bi te cijenio i poštovao moraš, to je glupo da ja izgovaram, zato što će neko reći ti si mjerilo za to, nisi kompetentan da pričaš što mi imaš 8 razreda osnovne škole ili ovo ili ono. Ali ja ljude cijenim negdje najviše kako bi ti rekao, ne znam kako to onako prosto objasniti. Ko što ću da prostiš ženi gledat u dupe, tako ću muškarcu gledat u mozak. Znaš, ja intelektualno negdje cijenim dosta ljude i on mislim da je intelektualno na veoma velikoj razini kad je u pitanju bar sa drugim reality učesnicima. Da je dečko
i ono prošao nešto i da ima šta da kaže i da je zaista inteligentan, da je rječit, da imaš ti sa njim o čemu pričati. I onda tupiti jedno te isto 5 godina i pričati samo o reality učesnicima i o tome kako si bio diskvalificiran, neke stvari počelo mi već to lagano smetati. I svaki moj live sa njim se je već počeo svoditi na to da on meni nameće neku priču kad je u pitanju Pink. A vi dobro znate da mene strahovito boli za bilo šta i da ću ja reći stvarno ono što mislim. Ali ono više, znaš, nekad ti nije o tome. Upalio sam se da igram, da se zezam, da ovo, da ono. On jednostavno tomu je nekako ne znam, kao da ne može to prežaliti što se desilo. I onda kroz to kao da ima neku potrebu da sve druge ponižava reality učesnika, a da sebe uzdiže. Znaš, on je najbolji, a svi drugi su kvac. Samim time da bi naglasio ko više tamo vrijedi od kako sam ja diskvalifikovan, kako sam ja otišao, svi su nule. Znaš, ja sam neko i nešto, ja sam veličina i ja bi trebao tamo da se vratim. Znaš, nije glupo. I onda pričati, govoriti na osnovu mene, a radio si iste, slične ili gore stvari u realitiju nego što sam ja, i to tvrdim, prvenstveno zato što je momak stariji od mene 10 godina. Isto je radio ko ja u realitiju, isto je petljao se sa ženama, i tuko se, i svađao se, i nema šta nije radio. Tako da može biti isto rangiran kao ja u tom nekom smislu kad kaže da sam ja privatno ljudina, ali sam u realitiju nakaza. A šta si onda realno ti, brate moj dragi, koji si još stariji od mene 10-11 godina? Ja sam došao tamo s 27 pa sam bio budala. A ti si, brate, dosta stariji bio od mene pa sam gledao od tebe svašta nešto. Tako da, znaš, ja sam njemu samo napisao toliko me razočaralo, jer pazi šta se dešava. U tom, ne želim ni za njega, ni za bilo koga ružne komentare ljudi. Pazi šta se dešava. U tom momentu, kada izlazi njegova izjava na TikTok par sati prije toga, ja se nalazim u blizinu njegovog rodnog mjesta. Javljam se njemu na poruku. Brate moj, u blizini sam tog rodnog mjesta, jesi kući. Da se vidimo, da odemo negdje pojest, popit, da nešto. On mi na to odgovara. Nakon 10 minuta, ja sam ti, brate moj, u Beogradu, nema me, ovo, ono, vamo, tamo, tralalala, ako bilo šta treba tamo, javi se, sve pet, prijateljski, drugarski, ja i on koji uvijek. I sad ti mi pričamo, raspravljamo, bilo koliko mi napiše nešto ružno, ja ću vas ljudi blokirat, morate biti mangupi pa mi doći sa pravih profila. Alen Hadrović je prava drugarčina i pravi momak. Morate mi doći sa pravih profila i onda mi napisa bilo šta, ili mi se javiti, onda ću ja uvažavati ono što vi pričate. I sad ja ti se njemu javim, brate moj, znaš, čujemo se inače privatno, dosta često i dobri smo i međutim, nije prošlo od te poruke koju sam njemu poslao i njegovog odgovora, a nije prošlo jedno sat vremena. Ja vidim meni neko u biti pošalje, neko s neke od mojih grupa ili neko od ne znam točno ko mi je poslao, neko mi pošalje klip. Jebote, ja gledam klip, rekao, koji je ovo kurac? Koji je rekao ovo kurac? Dobri smo, gotivim ga, poštujem ga, čujemo se privatno. Jedan uz drugoga smo bili u nekim teškim situacijama, kako u realitiju, tako van realitija. Čuli bi se, javili bi se jedan drugome, dali bi podršku jedan drugome. I sad, buraz, ti odjedanput ničim izazvan u nekoj emisiji kod Lune, koja konstantno ima za svoje goste neka pitanja kad sam ja u pitanju, konstantno, i nešto kao pokušava na taj neki mlin nešto protiv mene, ne znam iz kojeg razloga, ja tu djevojku niti poznajem, niti sam ikad negativno komentirao, niti pozitivno, niti nebitno. Ja gledam čuo si se s nekim pred sat vremena, dobar si s nekim, gotiviš nekoga i onda vidiš tako nešto, di te neko ispljuje, izblati sasvim nepotrebno
I onda ono malo razmišljam, jebote ono kontam koji mu burac, ono gotivim lika, malo me opljuje, spusti. Ono reci jebote, ja tog dečka gotivim, neću ga komentirati. Nemam možda neke dobre stvari za reći kad je reality u pitanju, ono neću rađe da pričam o tome. Jebote onda tome ono baš, ja onda gledam šta, ja da sad svađam tu huha, ovo ono, bolje da to riješim, ono, napisam mu ja tebe i dalje poštujem i dalje ovo smatram, i dalje ga poštujem, i dalje imam dobro mišljenje o njemu, smatram da mu je velika greška što se konstantno i kontinuirano 5 godina od kako je otišao iz Pinka bavi Pinkom i realitijem, i ako ih je pobjedio na sudu, i ako je bio u pravu, i ako je sve to tako, ako je, ne razumijem zašto, i ako je uvjeren da je ono što on priča istina za sve ono što se dešava u realitiju, zašto konstantno ima potrebu da se bavi tematikom istoga i ljudima koji se nalaze tamo. To mi nekako nije jasno, da sam malo sklopio kockice, rekao bolje, ja i on smo oba dvojica temperamentni, oba dvojica kratkog fitilja, bolje da se mi raziđamo nego da se svađamo. Jer ipak započeli smo odnos na svađi i znam da vrlo lako može doći opet na taj neki nivo, a to mi sasvim nepotrebno. Pazi, par ljudi kojih ja iz realitija, muškaraca gotivim, je bio on, Šebez, Alen Miki, Karić, Zola moj, sad da nekog ne zaboravim, to je 6-7 momaka svega 6-7 momaka, Janju Šeto, da nekog ne zaboravim, razumiješ, pored Gruja, sad ću nabrat, zaboravit ću nekoga pa će mi biti krivo, ali pored 500 ljudi muških s kojima sam učestvovao, ja njih 5-6-7 gotivim. Ja buraz, kad sam vidio da je recimo Hadrović nedavno davo intervju i pitali su ga nešto vezano za mene, Aleksandru, taj neki odnos, kaže dečko, znate kako, ja se sa Filipom čujem, ja sam s Filipom dobar, Filip je moj drug, ne ulazim u te stvari, ne želim to komentirati, ne ulazim u to, meni srce ko kuća, to je mangup, to je drug, to je čovjek, kujiš, tako se odgovara, to je kad neko, kujiš, je brat, a ne je, kujiš, i onda gledaš, ne, šta će, eto, to je u principu to, Zola je ljudina, to u principu to, zato sam se, eto, sa Vladimirom, bolje rekao da se raziđamo, nego da se svađamo, da se raspravljamo, da se pljujemo, ne pašu mi te neke stvari i to, dobar si sa mnom, čuješ se sa mnom, dobri smo, čujemo se, trebamo se vidjeti, vamo tamo, svaki intervju, ba. Sprdačina neka na TikToku, ovdje, onda mi buraz nismo drugovi, znaš. A kamoli da možemo da galopiramo ka nekom prijateljstvu, glupo, a kažem ti, čujem se svega s par ljudi, sa Alenom, sa Vladimirom sam se čuo, sa Zolom, sa svega par ljudi se čujem. I onda skonto sam nam je bolje se povući iz te priče nego nešto tu previše neke diskusije voditi, ali šta da ja tu puno pričam. Eto, dosta pitanja isto što se tiče Aleksandre i što se tiče Aleksandre i Leone mi je stiglo. Ljudi, sve ok, ja i Aleksandra imamo korektan odnos, sve ostalo isto, apsolutno imamo korektan odnos kad je naša kćerka u pitanju. Jedno prema drugom imamo poštovanje, to neko, korektno, naš, roditeljski. Gdje si šta ima ovo, vamo tamo oko djeteta, eto, sad isto dogovore kako, kad je dijete kod mene, kad je kod nje, za praznike, za ovo, za ono. Ok, što se toga tiče, nemamo, negdje smo, ja mislim, ona ludile, one nesuglasice i ostavili iza sebe i mislim, ni da ona nešto tu niti ja da nešto možemo mi reći, kunuce jedno u drugovi, legende, prijatelji, ljudine, ali nije ni da se mrzimo, nije ni da se, stvarno korektan, jedan normalan ljudski odnos kakav, trenutno imamo takav odnos kakav bi svaki roditelji
koji imaju dijete, koji su tako da imam s njom sasvim solidan, normalan, korektan odnos. Što se ja nadam da će i tako i ostati. Ne može odnos ići bolje od toga, a nadam se da neće ići gore. Nikad. Što se tiče, dosta mi je njih i pisalo, što se tiče ulaska u reality, ne ulazim, to sam već i rekao. Gdje si Aljota? Što se tiče ulaska u reality, ne ulazim, to sam već bio rekao. Da li ćete me gledati u nekoj od narednih sezona? Ne bih znao reći, ne bi da idem da pričam unapred. Znam da bi bilo zanimljivo da sam ja unutra. Znam da ne bi ništa ovako kao što je sad unutra, da to ništa ne bi tako izgledalo. Žao mi je što vi nemate šta da gledate. Zato što mislim da ljudi koji su unutra, igrači koji su unutra su precijenjeni, jer davat bilo kome 1 euro da bi ležao, spavao, sjedio i jeo je sasvim suludo. Ti ljudi ništa živo ne znaju. Ti ljudi se ne znaju našaliti, ti ljudi se ne znaju nasprdati, ti ljudi ne znaju iskomentirati, čast izuzecima poput Ivana Marinkovića, za kojeg sam jučer nešto vidio kad je iskomentirao ono di stvarno vidiš da frajer neke stvari konta i da frajer nije budala i da ima šta reći. Ali ovi, to je strahota. Ja ne znam jel ono zna iglom i koncem povezati rečenicu. Ono je dno dna. Kad vidim, ljudi, kad sam vidio pred jedno, pa ne znam koliko to bilo, možda ima 1 mjesec dana, kada sam ja vidio da su glavni akteri u realitiju Bebica i Teodora, meni je došlo da se javno objesim. Evo, vjerujte mi. Nemojte me ljudi zajebavati, pa nemojte me zajebavati, pa to je bizarno. To je bizarno. To je zaista bizarno. Šta je danas, znaš šta je najgore? Što se moglo desiti za reality. Najgore što se moglo desiti za Pink. I najgora stvar koja se mogla desiti po reality, to je da se izgube kvalitetni gledaoci. Izgubili su se kvalitetni gledaoci. Kako? Ne samo što mnogo ljudi, čiji su gledaoci bili podrška, ti ljudi više nisu unutar realitija. A i mnogo je smiješno ono što se trenutno dešava da bi gledali. Mene barem, jedinako me ne lažu, da meni dnevno stigne 500 poruka i da meni dnevno 10 ljudi me zaustaje na ulici i kaže legendo, od kako nema tebe, ovog, onog, ja više ne gledam. Čuj, znaš ono, ja ne znam, da je jedan Toša robot najzanimljiviji učesnik. Pa to je apsurd. To je apsurd. Robot je najzanimljiviji lik tamo. Robot, pazi, robot. Zamisli da je moj laptop u ovom stanu najzanimljiviji. Pa daj me, nemoj zajebavati. Da tebi mora robot raditi gledanost. Pa onda ništa, iduću 10 napravite 20 Toši, 30 Goši, 17 Moši, ne znam ono. Napravimo reality robote. Samo robote. Jeste, Janjuš ima pojedinaca koji su zanimljivi. Ja govorim, ono, kad gledaš generalno cjelokupnu sliku, kužiš. Meni je, recimo, ja bi napravio unutra zanimljivost u roku 1 minute. Ja ne znam zašto se konstantno forsiraju, ali ja sam samo sad u ovoj poziciji, sam ja samo ono, njemi posmatrač, lolo fala, njemi posmatrač je neko kao gledalac koji, ajde, daje neku kritiku. Ko sam ja? Niti sam ja urednik, niti sam ja vlasnik, niti sam ja producent, niti sam ja reditelj. Ja nisam niko i ništa da bi ja donosio sud o tome. Ja sam samo gledalac i njemi posmatrač koji nakon onoga što njemu posmatra daje negdje svoje neko mišljenje, kritiku, bilo to ispravno ili ne, ali meni forsiranje jedno te istih stvari, mene to uguši. Ko što me gušilo kad sam ja bio u realitiju, pa konstantno, recimo u Zadruzi 5, konstantno jedna te ista tema, mene i još 2 ljudi. Mene je to smaralo. Iskreno me smaralo, zanimljivije me i kad čuješ malo neke druge stvari. Ja bi ljudi volio, ja bi gnječio Borinu temu.
Ja bi da dođe voditelj i da pita Boru, čekaj, a zašto se ti svađao i s Mirelom Kemez, šta je tu bilo? Hipotetičko pitanje za Boru, Ulica Kemez je rekla ovo, ono, kužiš. Meni one Borine reakcije, ono kad bi Bora krenuo po babama, džedovima, po slavskim kolačima, je to normalnom čovjeku degutantno, ja nisam normalno, meni je to smiješno. Ja se počnem tome kleberiti, smijat, meni je to zanimljivije nego Asmini Aneli i guranje Aneli pada na pod, ovo ono više, one melodrame njihove mi nisu zanimljive. Meni bi, ja ću odgledat od A do Ž klip, ko što sam i odgledao svaki Borin klip, gdje se Bora nervira i gdje Bora priča, razumiješ? Znači ima nekih stvari koje se unutra mogu potencirati, koje bi bile mnogo zanimljivije i ima unutra ljudi koji bi mogli biti veoma zanimljivi. Šta je meni smiješno? Ja ću vam reći iskreno. Koje su stvari meni smiješne? Ja znam da koga god ja spomenem, taj neko ima, to su sad sve armije, fanova, to su sve hejteri, to su sve naš, onda te oni kude, šta god kaže. Mene boli kurac, ja kajem ono stvarno što ja mislim. Jer ja zaista sad mislim da, isto čast izuzecima, da puno gleda nekih nerealnih ljudi reality, koji nisu, šta ja znam, koji nisu nešto naročito prije gledali ili nisu nešto naročito inteligentni, pa su im te stvari zanimljive, pa te neke stvari podržavaju, pa to prate. Kažem ti, mislim da se dosta izgubilo tih kvalitetnih gledaoca kojih se može pridobiti jedino načinom, čak s ovom postavom ekipom, s ovom garniturom ljudi koji su sad unutra, samo na malo drugačiji tip. Razumiješ? Ne možeš ti dozvoliti da se neke ljude poštedi nekih pitanja koje su od krucijalne važnosti. Ne možeš ti dozvoliti, desile su se u realitiju neke stvari koje su jako sulude. Ne može Filip Đukić da dobije udarac šakom u glavu od bebice i da, nemojte krivi produkciju bilo koga. Ja bi se ustao i rekao ovako, da li će ovaj čovjek biti sankcioniran? Neće. Okej, nema problema. Sjedneš na svoje mjesto, sačekaš od redari, zaletiš se, šljuca u glavu, izvolite. 1-1. Kako niste sankcionirali njega sa nekom diskvalifikacijom i to smatram da ne trebate ni mene. Sad smo 1-1. Čuj, neću radi novaca, radi stana. Pa penthouse na ne znam di u Tokiju, u Majamiju, u New Yorku, u Dakicinoj zgradi, da ti neko daje. Rokni ga šakon u glavu, frende, to ti je obraz, to ti je sve. Pa nisi se povukao, išao si se jadan tamo tu čisto na hell koji ja, pa nisi pobjegao. Došao si tamo, digao si ruke, dobio si batine, nebitno je dobi batine. Nisi pička ako dobiješ batine, pička si ako se povučeš od njih. Skrši mu glavu, prijatelju. Skrši ga. Luka Vujoviću, 8 godina robije imaš iza sebe. Ti gledaš kako ti frajer, pa 7 dice da ti ima tvoja cura. Zamisli ja sad dođem i Aleksandru grunem šakom u glavu i sad Aleksandra recimo ima nekog čovjeka, momka ili nekoga i sad kaže momak od Aleksandre, ma nema veze, daj. Nema veze što te udario, vi imate dijete zajedničko. Pa ljudi, jesam ja lud, jesu oni ludi, jesu gledaoci ludi, ko je tu lud? Ko je tu lud? Frajer mu je nasrnuo na djevojku. Ta djevojka je sad tvoja djevojka, tvoja žena. Nema veze što taj lik ima sa njom dijete. Ti trebaš tog lika poštovati, ali on ima sa njom dijete. Ali on je tu na tvoju djevojku nasrnuo, ustani se i glavu mu razvali. I još to nije dovoljno, nego još i tebe udario. Malo je što ti je gurnuo djevojku i bacio na pod, nego još i tebe udario, ti si i to ispratio. Evo ja sam protiv nasilja, nulta tolerancija za nasilje, ali ko te dirne, vrati buraz. Hvala Roberto, hvala ljudi svima. Ko te dirne, ko te napadne, ko nasrne na tebe, ko te dira iz čista mira, ko te proziva, buraz, uzmi, jel jači od tebe, uzmi vazu, neku stresi ga u glavu, jebote. Nešto uradi, nešto napravi, uzmi onu klupu, o leđa mu stresi. Tako da to su neke stvari koje ja kao ne bivši učesnik, nego ko muškarac, ko dečko, ko ono čovjek, ja to kad gledam, meni je to totalno nerealno. Meni su te stvari totalno nerealne. I onda gledam unutra, evo jedno od pitanja mi je postavljeno bilo,
Šta mislim, koga voli Aneli? Pazite ovo pitanje. Šta mislim, koga voli Aneli? Koga voli Mina, a koga voli Maja? Pa znate za koga je to pitanje? Da dignemo iz groba Einsteina, Teslu, Sigmunda Freuda, ja ne znam, da ih sve genijalce, fizičare, istoričare, ja ne znam koje legende i ljudine da mi podižemo iz njihovih ljesova, to ne mogu, oni tu formulu ne mogu naći. Oni ne mogu, ko to može odgonetnuti? To ne može odgonetnuti niko živ. Koga one vole? Pa ja sam godinama učestvovao s tim ženama, sa nekima sam, eto, od te 3 nabrojene, sa 2 sam i bio u vezi. One kad kažu jednog da vole, drugi jebe. A na 3. misle, za 4. plaču, 5. dozivaju, a sa 7. džuskaju. Kužiš, to je pitanje za milijunaša. Milion kuna, dobro večer, izvolite, pitanje za milion, ti više nemaš ni jednog džokera. Pitanje, nalaziš se u ćorsokaku, nema odgovora. Jer sve što kažeš je netočno, a može biti točno, tako da, kako ti ga se uzme. Kužiš, tako da, na to pitanje ne mogu da dam odgovor. Jel to, ko to može znati?